Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Imamantataq Maquita Cacharishpakuna. Ñukaqa mandak hatun Diospaq espíritu hapishkami kani. Mandak Diosmari ñukataqa aqllawarqa. Ñukataqa waqchakunaman alli willayta willachun, shunqu pakirishkakunata alliyachichun, llakichishka kawsakuqkunata kacharichichun, preso kawsakuqkunapaqpish ña lluqshina tiyashkata willachunmi kacharka. Mandak Dios kishpichina wata chayamushkata willachunpish. Phiñaqkunataqa ñukanchik Dios llakichina punlla chayamushkata willachunpish, tukuy llakilla kawsaqkunata kushichichunpishmi kacharka. Isaías 61, 1 y 2. Apu Jesús hawapachaman tigrashpaka, paypak ruraytaqa ñukanchik katichunmi mingashpa sakirka. Ñukanchik kullkita kunchikchari, ñukanchik tiemputa mana kashpaka ishkindikta. Jesúsqa munanmi kunata yachachun. Shuktaqkunata bendicianchikmi ñukanchikta Jesús bendiciashkamanta. Isaíaspi parlashka shinaka, Apu Jesús ñukanchikpak allikunata rurakushka tiempupimi kawsakunchik. Allikunata chaskinami, shuklaya alli nishkatapish, Diospaq kushikuytapish rikuchishka. Diospaq allikunataqa chaskinchikmi, mana ñukanchik imata rurashkamanta. Ashtawanpish, Jesusmi ñukanchik huchakunamanta wañurka. Diosmi ñukanchikman wiñaypaq shuk arenita Jesuswan kallarichirka. Mandak Diospaq allikunata chaskina punllakunaka kunanmi. Jesusmi shamurka. Ñukanchik huchakunamantami pagarka, shinallataq paypaq wiñaypaq mandanatami allichikun. Imashina llakikunata apakushpapish, bendiciashkakunami kanchik. Mana chari shuktaqkuna shina achkata charinchik. Chasnakaqpipish ministerishkataqa charinchikmi Jesus mingashkawan katingapaq pay tigranqa kama. Tiemputa chikanchik shuktaqkunaman Maquita Cacharishpa bendiciankapaq. Iglesiapi oportunidad tamashkay, shinallataq ayllu llaqtakunapi shuktaqkunata sirvinkapaq. Chayta rurakpimi Hintikunaqa Diospaq pueblopi ima allitaq tiyashkata rikunata kallarinkakuna. Shinallataq paypaq huyaytami llaqtakunapi riqsichishun. Diosta mañashun, oportunidadta rikuchichun, waqchakunaman alli willayta parlankapaq. Tukuripika imata hechushkankichu? Diosmi kikinman trabajanata munan, allichinkapaq, hatarichinkapaq, shinallataq kutin shayachinkapaq. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.